بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تماشاوان هیجا شباب بخیر. نیرینا راست دست بیکر پشتی هفته کدن ام دیسا میوانی ونه میوانی مجی پارلمانتری هدا پاریه باتمانی بریس سرکان رمانله. بخیراتن سر شوارات از بین. بخیر ربان خودش ورازی به شباب بخیر به انشالله. خودش ورازی به. دمک دریج مد خواستم و بکن میوان ولی ماشاءالله انرژی که خورد بوره. برنامه که استانبول دوینن یک باتمان دوینن یک دوانه دوینن شخوا ناوند واجه انقره اون پیرادگیجن انقره جانا دور انقره جیته راست مثلا خوجه نصر دین کد بیشن تماشاوان نیجا امی به پارلمانتری هدا پاری برای سرکان رمانره سرش مجارین دروژه ویده کو مج ناو مجاره نکاندیه لگور خواه کو در کتنه پیش نخواستم داویا و هفته لدیاربکر جالی هدا پاری و کم جوینه که کم خواته که کارم بیشن و بیل لدار خستن سر مسئله کرد جبو چاره سری کی جرا به دیتن و سروی اکادمیسیان و نویسکارو هن کسین وها ناوی واند پیشته و بشتاری برنامه ببن سروی برنامه دمی هنک مسئله وکن که مسئله کرد چاره سری و مسئله ریاوی چیه بنگهی کی جوی مسئله ر و چوابه دیتن مسئله قانون اساسی نبله بریاوی ام دخوازن به مسئله غزه دست پی بکن چما لورا پشتی سال و نیف هویتی و ایریشا رجماسیونیست آگربستیه که هات دار خستن دنا بین هر دو آلیاوا بله امریکا جی پشتی کو سروک امریکای گوهری و ترامپ هات سری د سیاست رجماسیونیست جی قاشو وها گوهرتنه کی چه بو جدو پی و بلکی سه چاروجه وها هنگفاجی دخواه دولت دور خوشی لغازه جی کاب و مسئله چی امی ویجی بپرسن از بنی سر مسئله غازه ده لورا ایرو حماس داخویانی کی دا گو ام دوی شمیا پیشته لگور تقویما کو حاتبو اعلان کرن و ایسیر دست حماس بین بردان و همبری وانجی و ایسیر دست رجماسیونیست بهاتن بردان یعنی حتی آنها او بنا بین وان دا پیمانه که حاتبو داین با شکل کی دهر کی لبلی حماس بیاناتک و هادا ون مثلا آگربستی و پیواجوی حتی وی داری هات چواد خوینن براستی اتخوازم پیشی بیا بیشم زیده ساله که ام لسر به بحث و قال دکن ام بحثا و قتل اعمال غزه دکن بده هزاران کس هاتن شهید کرن قتل کرن براستی کنکوژی و قتل اعمال زیده مازن غزه هات کرن اش طرف سیونیستان و برچاوی عالمی بوله تو کسی جی مدخلی وان کرنا ندکر نخواستم علماء اسلامی او زلتا گود ایرو تیده زیده مدیشینه هر وها اری زلتا گو ام تیدنا ام دزانن لی دنیا جی سیونیستا را بیدنگ ما و گلک جواناشی پشت دانه سیونیستان لواکر نواده وکه گو او حق دانه و مظلوم فلسطین اهل غزه نحق دیدن به هنجتا حماسه حماس کیه حماس او کسی کو مدافع آخا خود کن و آوای کی جبرکو مدافع قدسیت کن مدافع ناموسا مسلمانات کن وقت تروریستان وان اعلان دکن معاملات تروریستان وان دکن و انسانی مظلوم جابه دنیای دبنا ظالم و او ظالم و خوینخوار و خوینمش سیونیست چی وقت مظلوم ددنه نشانده وان بیاناتین سروکی امریکای ترامپی نبخیر قفيقو لحماسي ولأهلي غازي دكت بقي بخشي باهوينه دبي ويش بدري دركبن هرن أمي غازي والا بكن دولتين
هرمي برا وانا بحوين ما أقدر جواري ويا شو حقي وهي ودر حقي أهل فلسطين وغزة ده ونفان قوتنا دكن وشعب عسكري خوكريه وشعب لشكري خوكريه وشعب لتشكو سلاحي خوي بالتكنولوژي كريه ونفايد بيش إيرو سالك زيادة شيبو وبهي قتل أمشي دوام دكن أري چند روجين في داوية ده آگر بستی شيبويه هر کسی با آوایی که نفسك شتاندیه و هیویه هر کسی اوکو اب آگر بستی ماینده به دائمی به و سیونیست و داگر کریا خو بداوی بکن جغازه بجحمن درکبن هر کس لوی هیویه و اب کسی کو دبی بخیره ما آگر بستی شيبويه ایرو دعول اهل فلسطین و غزه دکن دبي جوي دركبن دبي شيء دبي قيامة رابع شما حماس لازمة أو سيونيستي جو رهين قرتبون دبي وانا بردن تمام حتى رجع الشمية بلد حد وساعتها جدا ودبي قرأت بين بردان يعني درباي شرطي آقل بستينش فرعون تيا هم شاختك يعني كبرك الشيطانية كما هوقا بركي بهزارة أهل فلسطين فيقا حبسي سيونيستان دنا كسب بحثو قالاوا ناكا غزة سرو بن هات كسب بحثاوي ناكن بحثاوان قتل عامي كو أبصالك زيدية دكن بحثاوي ناكن حساب جوان ناي برسين وكا قو تشتك نبويا سيونيست بتاوي ت سوجان نكرنا تمامي سوج بكجو أهلي فلسطين يكري حماس يكري بوي شعبي دنيرن بوي شكلي تأخذن لازم أوجج مرة بدرس عبرتك مصن شو زياد بيجم تورا دولتين عالم إسلامي جواد بينن شو ما بيجن كلام كن ويجي بس شلون متقول تخازم شو زياد بيجم لازم أوجج مرة بدرس عبرت يعني جهب چونا عالم إسلامي يكتيا وخو ندانينا وحدة تنيا يك دولة إسلامي وك عادة خيرها بدون أخواس دنا بخودا نب عدالة نب براتينا دنا بخودا شرنا بخوي دكن تيرناك بهفت كفن وهر كس يبقى آوايكي بفان امپریالیستا به تکیلیه دینن حوال بندیه دکن و دما کتی خبردان دبی ام شریک هوی استراتژیکن آلیک دبی امریکا شوا حوال بندی میا حوالی میا امپیرنا هنگ دبی ام روسیا رنا و نه روسی و نشی امریکا شی نه خیره مسلمانانه حتی ایرو کی دیتیه که اب هر دون هیزین بقوات السرية الدنياي خيرا مسلمان خوستنا خداي تعالى وش مرض بيشد بعزته الشرف اي خداي اي بيغمبر واي مسلمان اي وقت يقول مسلمان عزته الشرف قواتي بحفدورة نبين بيكيتيا حفدورة نبين ودائمات بنزلتي دب لازم ابجي مرة بدرس وإبرت يعني تشوا چند هزار کیلومتر دور و وان قفا دخون حقارت نتنه الغازية دكن حقارت المسلمان توا دكن حقارت الإنسانية دكن وكسش نكاري لهم بروان سريراك لو راه هر كس بخوبة مشغولة اجبركو عدالتنا اجبركو براتيتنا اجبركو هفقرتنتنا قوات كتنا اجبر ويك جنكارن لهم بروان ندي بكن ونجيب حوارا مظلومة بهر ايرو غزة هر رو من التلفزيون خدا نشان دادن تمام عالم دزانه کو هر در خرابه پیشتیک آگر بستی هات مانه لازم بو کو او در جنوب بین انشاء کرن او ملت هی برچینه گلک جوان تینه کا حوجدارین انسانی و کنگی
بگهیوانه لگوری به آگربستیه گلک شرط و مرجع انسانی هبون و لازم بود سیونیست وانا پیک بینن وک عادتی نه نجی سوزی خو نه نجی ایگو سوزی خو نه نجی سیونیستن ایگو خاینتی دکن سر سوزی خو ناسکنن سیونیستن و قف لحماس تخوار يعني دویواری ده شخو عدالت دنیای تونه شخو رحم و شوقت الكفر ده تونه ام بیاد زانن مثلا محکمه جزایی یا ناونتوی بله کو عالی امریکا ترامپ لوانجی قف هاتا خوارن يعني بله دبي ومشي حقي ونج سيونيستارا ريدقرن ومشي حقي يعني قرارها قرتني در حقي نتنياهو ضدن وكيقو حاكمي دنياي تف أوا سردست و رادستي هر كسية وقفلوا عند خو تبقى زي وجزابك مش حقي توا جزابك أف حقي كي دايته خوياتك كو نتنيش بنا مسألة فلسطين وغزة جبو جيراني خوشي بيقا مترسيك مازنا ترامب خوياتك كل بلا خود قري خود بلا خود بدي هون يعني جبو تركيا جي وجبو دولتين إسلامية دنجي جعالية بوليتيكا نافنتوي و اف برتكي كو تبكي وقتين داين تير دبينن نابينن سرو کمار برز اردوغان دچونا مالزیا ده بیانات اکتا در حقیقی ده گلو و پارلمانتو جی یا جی رایدار جی و سروی مسئله تکیلی پولیتیک هی خورتر دکاربن بدن قبول کرن یا ترکیه جی یا دولتین دنجی نه براستی از بیا بیشم نها چه به پارجی او بو 10 سال بریجی او بو جگوتنا پیوه تتشیج دسته وان دولت مسلمان نه ترکی ته داخل هی ام نکارنجی ترکی را بیجن اره هیزو قوتات زیده هیا کا آلیکاری بده فلسطین ام نکارن بیا بیجن یعنی ام وی هیویش وی حکومت اینک چونکه ام وی جوهری ته ده نابین افصالك زيادة ام بو تجارت خوب سيونيستا ببرا اريت نكاري لشكري خوبيشيني غازي تنكاري الهمبر سيونيستا شربك او جوهرتو تنيا خيادك وتنكاري حوجدارين انساني جي بگهيني غازي او جيش دستتناي تنويري بگمية خو بگشتي خو حوجدارين انساني بشيني بدر او كسي قد خوازن جي مساعدة ناديوا نکاری بده برچاوی خوان تشتا او بدفکی به بیاناتا حتی ایرو هم هاتن يعني نتنه تركي تمام علماء اسلامي ايجو بآوائي كي پشتگیری ددنا فلسطين جي براسي ايرو قلس يعني او تشتيگو او دكن جي ديسا تيرا بداوي كرنا في ظلمي ناكا جبر ويك از دبيشم علماء اسلامي نبقوته حكي ايكو كاربم هزي خو نشان شي بدن مخابن قالك شوانا شي اداره واني وانا خاين نخاصم دولتين عرب يعني خاينتيه بدعوى فلسطين ردكن خاينتيه بدعوى قدس ردكن خاينتيه باهل غزه ردكن هكنا باور نکن کو دماکو عالم اسلامی بوان به اینجی زدتر دولت وان هنا کو ببنا یک نکار بنا به اسرائیل کارنا اسرائیل کارنا بسیونیستا لی نه یکیتیا وان هیا و نجی هبدو باور دکن نجی خیره هبدو تخواس اف حتی کو اف اختلاف دناوا مسلمان ده هبه خیره هبدو نخوازن بشعبي برال هودو ننيرن ودناف خدا نبع عدالت بن وي تشوا رابنا بيا وي تشوا لهمبر سيونيستا نتني لهمبر سيونيستا لهمبر ظالم درو دورا خوش نكارن مجادله بك بله اف مثلا كو همولاتي تركيا و
حملاتی سیونیستانه لگوری بله. هنک آگاهیان 4000 دورا بلکی 8000 آداشی به وی رنگی انسان هنه که چونه ویالی و بشتاری قطعامی بونه و دا پاریجی در حقی وانده نه در حقی وانتنی ده کسی کش وردشن بشتاری قطعام دون تکلیف قانونی دا demek روجوی ده جیمال سری هات خبردانجی هات قبول کرن او چه استی ده او مثلا قانونا هر وکون جی دزانن هید سریع و قتلامه ده یعنی هی ما هم نیمک در باس نبود السر وان گرنو قتل عام سیونیستا ما تکلیفه که نویسند و مدا سرکاتی مجلسی دور ده ما چه دخواست ادبی ایرو تماشاوانه ماشی براستی دزانن هر چی ببره ایرو بسدام غزه برکی صبح آوایی کدن هر چی کسی کو کنکوژی بکن قتلیام هم بکن سیویلان بکوژن و همولاتی ترکی بن پاسپورت ولاتی مت دولت هم بخنه بریکا خو لازمه در حق واده لیپرسین وره بکره دوزگر لازمه لیپرسینه که بکره که برا تبلیغان سوجابونه یان نه گرنین ifade خو ندن محکمه نبن خو تسلیمی دولتی نکن برا همولاتی بین آوید و دستین سر مالی و داکو کس نکاره به دوی وارده جرأتک نشان بده و کنکوژیه بکن لورا کنکوژیه گو ایرو ام بحث دکن لدیجی انسانیته یا اب مسئولیته که ترکیه بخوایشی وکوان دولتی دن کو و هف پیمانی انسانی نویساندنه بله نه ایرو بلکه دهان سال بری و هف پیمانی نویساندنه و امضا کردنه و الخوا کردنه وک مسئولیتک امجد به دوی وارد لازمه ترکی هنه گاو نبابیش چوا انسان ویش نوام رابن وی چن راجنا سلاحه و دبن ارتشا سیونیستا ده و سیویلان بکوشن قتلیان بکن لازم هم قیمه خوش وانا نینن ما مراجعت کر حتی روجبا مجلسی جبراستی لی لازم جاردن ورا روجبا مجلس جبنا کو ببا قانونك اللي نهاجي مالسف قواتما جيرتونه كو ام سرناوي خودي سابنا روجبا مجلسي ام هبي دكن كو دبيشي ده حكومت يعني اخ بارتي وينا بين روجبا مجلسي اللي حتى نهاجي دوي وارده قانع نبونا اقناع نبونا و قافني الجوري دلما نابيتنا و براستي ام دترسن كو افجي بيش بير كرن و روجبا مجلسي دركبه حتى اجمع بام ناهل لغايه ما اوكو تركي جي مجلسات تركي جي في شرفه بك عيدي خو چونك اب شرفه اسلاميته شرفه انسانيته بك عيدي خو و او هم ولاتيه كو باسبورتا تركي دبريكا ودنا دچن دبن ارتشا سيونيستا ده قتل امان دكن چاوي خو جواره نگره جواره بيدنك نمينه و جزای واجب تشتغل حق نبدأ. بلکه و میناک جبو دولتين تنجي. بله. بلکه اوی تنجي إلهامك بستينن بلکه به هوا ترکی و هاکر ام جمینه گاونه بوی آوایی بابیش. بلکه گاونه قوینتر و بابیشن. بلکه به وسیله کو سیونیشی بسکنن. بله. تنگایی لوان چه به پیسیر تنگی چه به تاگو اوجی بس خوی نمازم برشین. لورا سیونیزم فكرة كذهنية كواني وهاي دماغ شر دست بيكر دورة 300,000 لشكري جدار بابه بله بله غازي وانكر بله جدار باهاتن يعني راسته ايكو خوك همولاتي رژیم سیونیست بینن لدنیای بلابونه ایشه وانه کاری وانه لوان دولتی دنجی آوایی که همولاتی وان دولت آنجی بله دو پاسپورت بریکا وان دهنه هنک جواب بلکی سه پاسپورت یواجه لدنیای بلابونه فتنه خال تمام دنیای دکن ادخوازن اهل فلسطین اهل غزه بفطسين بكوجن قتل عام بله
ev mesele ew qamê iktifa bikin derbasî meseleya didiya bin li Amedê li Diyarbekir roja şemî û lehadê dawiya vê heftê du roj li Diyarbekir komjivînek wê ji aliyê Hüdaparê bêldar xistin. Ewil em behsa komjivînê bikin mexseda we çi ye ji vê dûra em ê hinek li ser naveroka komjivînê jî xeber bidin ew ê çi bêne xeberdan. bi rastî di vî warî de di bernama partiya xwe de jî me nivîsandiye meseleya Kurd lazim e çareser bibe. Ev mesele ne mesela îro ye belkî zêdeyî 100 salê ku ev mesele di rojeva hem diya Osmanî de bû hem diya Tirkî de ye. Piştî ku Cumhuriyet hat îlan kirin û ew kadroyên CHP hatine serî bi rastî zilmeke mezin kirin. û zilmek mezin li milletê Kurd li gelê Kurd jî hate kirin. İnkar û asîmîlasyon û tenkîl û qetlî am hûn tev dizanin û gelê me jî vana dizanin. Li îro em hatine vê astê ku em lazim e vê meseleyê çareser bikin. Di vî warî de pêşniyariyê me, teklîfînê me hene bi rastî. Berfirehî em karin teva bibêjin û têxine rojeva gelê xwe. Lê em vê jî dizanin bi sala hingî li ser vê meseleyê hatiye gotûbêjkirin, xeberdan herkes bi awayekî vê meseleyê dizane. Yakêm çi ye? Yakêm ew e ku dewlet gavnê erênî bavêje. Yani ji bo halkirina vê meselê heq û mafê Kurda îade bike. Heta vêga di vî warî de erê gavnî em bêjin biçûk hatine avêtin em wana bêqîmet nakin lê lazim e ev mesele ji binî ve çareser bibe. Ji warê ziman ve ji warê nasname ve gelek gav hene ku bêne avêtin lazim e hem di destûra bingehîn hem di faaliyetên cûr bi cûr ê devletê lazim e bêne avêtin ji bo ku ev mesele hal bibe. Mesele çi ye? Mesele înkarkirina gelê Kurd e qedexekirina zimanê Kurdî ye û di vî warî de kirinên ne baş û xirab in. Lazim e ev ji binî ve bêne safî kirin. Ama Hüdaparê me roja ewil de gotiye ev mesele bi çi rengî tê safî kirin, bi çi awayî lazim e ev mesele hal bibe. Me teva gotiye lê em vê neqlê jî dixwazin her tedî serê 5 sal carekê yan 10 sala carekê ev mesele dîsa dikeve rojeva me. Di vî warî de ev komcivîn, fikra komcivînê zêdeyî salekê me danî bû berxwe, me dabû berxwe lê hênû bû qismet. Lewra rojev li Tirkî jî li dinyayê jî zêde zû tê guherandin. Ehemiyeta wê çi ye îro? Ji ber ku her wek min jî dizanin serokê MHP bank li Öcalan kir got were li meclisê bê dewra çekan derbas bû em ê dev ji çekan berdin PKK vê xwe fesh bike bi vî şertî tu jî were em ê te ji hepsê derxin û hîn jî di riya siyasetê de bi riya siyasetê heq û mafê xwe çi hûn dixwazin hûn ê bixwazin bes ev şer û pevçûn bera ji nava me rabe. Piştî got vê teklîfê kir bala her kesî dîsa kişande ser vê meselê. Hinek saziyên sivîl jî hinek partiyên siyasî jî di vî warî de dixwazin xebat nabikin. Ew fikriyeta me berê û amadehiyê me berê îro heftiya pêş vê heftê wê encam bide. Ne tenê ehlê Hüdaparê wê biaxivin. Cûr bi cûr partiyên siyasî li gor nêrîna xwe, li gor pêşniyariyê xwe wê werin axaftinan bikin. Saziyên sivîl, em temsîlkarên saziyên sivîl, rojnamevan, akademisyen wê werin ya dilê xwe ji me re jî bêjin. Niyeta me ji vê çi ye? Niyeta me ew e ku em vê meseleyê têxine rojeva hikûmet û dewletê. Lewra bi hikûmet û dewletê ev mesele safî dibin. Bi îqnakirina min û te û wê êdin ev mesele safî nabe. Lazim e rejim dewlet xwe îqna bike û gavnê ji bûna safîkirina vê meseleyê biavêje da ku ev mesele jî rojeva me derkeve. û hem ev jî heye bi rastî dema ku ev mesele bi
دست چکا برد پککی و اوجالان و ریخستناوی دوی وارده تی آخافتن مسئله تیش بیر کرد. Yani tırseke mazınşı evet şu. بله. Yani pevajoya ki ve dest bekir, ev pevajoya destberdana çekin peki ya mesele kurde. Lura vi ali ku çek desti wandane tuxazın veya şoli bikin. Bele. Lehevduxin. Milleti ku serve mesele hassase u dert kişan diye ev jizanın careki ev hatiye carbandın. بله. Jere gotin çözüm süreci pevajoya çareseriye carek hat carbandın. Kilo ve cara diye be carbandın. وها خو یاد که کو حکومت و دولت شي هناك درس و عبرت ج پیواژوی چارەسەریە بەرێ ستاندیە وها خو یاد که لورا جروش عور بد بيجن ابنا پیواژوی چارەسەریە ام نکو مسئله صافی کرنا کردان داخبن مثلا ایرو ام لسری داخبن او کو پکه دبج چکان برده خو فسح بک نیه تام أبا تكليفه ماشي أبا جر أجلان دبي واردة بانك لرخصتنا خو بك وبكا كده بيجي تشكو سلاح خو بردن غاية ما أرمان جمع جوي دوي دورة ده جوي أفا ونخرو لوي مسألة شو أدنير أم في هذا بيجن دست كشاندنا جي تشكان جي طرف بكا كيف أب مجارك دنا صافي كرنا مسألة يكرد مجارك دنا لازم أب مسألة نيش بيركرن وصافي ببا لبرا أب وكا برينك كو خوين جي دهرك حتى تبمني أب جبر خوبا أب برين صاغ نابا رحت نابا وناي قرت لازم أب مسألة بيصافي كرن شرو بابتونا باكيكي كو بيداوية بيشتي اختلال كنان أفران كو كراسي كرد وكردستاني الخوكر كو ريخستنا ماركسيست ولا النسبة يعني تفرقاوي جو ريخستنين تركا تشابكرتنا بو او ذهنية بو بيشتي اختلال كنان افران جلي كرد كردستاني الخوكر تبي واردة ريخستنا خو مازنكر بمسألة خورا كرا وكا هنجت استثمار كر وبهزار انكس ببين يتجي بركي تبري بي ريخستني بو او جبو انجامك شوي مسألة لي اساس بي مسألة نبكك بخويا بكك ايرو تنبجي ام مسألة دي صحية ام مسألة انسانيتية مسألة حق وحقوقه حق وحقوقي قالي كرداية لازم اجي طرف دولت و اف حق وحقوق بإيادة كر ياكو كيما نها افا هناك رابن بيشن ايرو بشتيكو ريخستنا بكك رابو دبجي شكان بردا ياخذ خو فسح كر ناخو مي بهنامه ببردان امي راحت ببن اما مسألة هوتي خبردان نا او شاش اب كشتناكو كتير نافا ما انجامك جي انجامي في مسألة حتى اب مسألة صافي نبا يعني كرد نجيشنا حقيقة اب مسألة صافي نبا دريد بي لبرمهيج بو صافي كرناوي ياك اوا ایرو هنگی بسالا کشتن چه بو آوایی که به هر باشاری ام بیشن شبونا بصدم وان شر و پفچونه ده جنازه چونه بسرواده هر کس کو بو خودیه شهیده کی و دماکو اب مسئله تی خبردان دبی او تی بیراوی و اوشی دبی سبب جهفچونه قالين تركي بتواهي باريرني بسيكولوجيك تدا تشيبونا دماكو ام بحثا حقو ما في كردان دكن ام دبي حق اسلاميه انسانيه فطريه او ذهنياتها جهه بيك ودس بيك وحتى انا هاجي دوام دكا ابا غير اسلامي ابا انكار كرنا كردا قدخ كرنا زمان كردي يا لدجي إنسانيتي أبا يا لدجي فطرتي أبا لازم أبحق بين قبول كرن وكرجي شو حقي تركال في دولة الذهبي حقي كردانجي أول لازم أبي قبول كرن دما تبي تبيجي تبي وينجي
وەک پەکەکەی دەفکرن ون دەخوازن دەولەتێکە سەربەخوا ji ترکی ون xwara ava bikin Türkiye bikine duşak. Ev metirsî ketiye hişê insana teva. Ê Anadolê nexas. Du rê hene. Yan wê PKK dev jî çekan berde. Ev mesele di riya siyasetê de bi rêyeke sivîl, bi riya îqnakirinê û bi temsîlkariya rayê giştî di meclisê de, di hikûmetê de wê bêsafî kirin. Yahut wê dewlet van heq û mafê Kurda yekser bi carekê re wê tev bide, îade bike, roj bi roj wê PKK ji ber xwe ve bihele biçe. Mînak wek rêxistinên şevkir ê ku îro bi çek û sîlaha emel dikin li Stenbolê li Wadira hûn jî navê wan dizanin, wê bibe rêxistinek yek ji wan rêxistin e. Îro niyet û beyana dewletê ne ew ku dibe ez ê meseleya Kurd safî bikim, ez ê heqê Kurdan îade bikim. Zemînek ji wê re heye aniha li gor we. Zemîn daîma heye. Hemwelatiyên Tirkî zû tê neqanekirin. Bes dema ku dewlet tiştekî bêje, hemwelatiyên Tirkî nexasim ê Anadolê zû îqna dibin. Dibe ger dewlet veya bêje hikmetek tê de heye, em jî teba îman. Ji xwe re nake gul û derdekî. Yani ev mesele ne mesela Türk û Kurda ye. Ne mesela gelê Kurd û gelê Tirk e. Ev mesele înkarkirina sîstemê ye. Ev mesele qedexekirina zimanê Kurdî ji taraf dewletê ye. Yani problem ji dewletê de heye. Ne di gelê Kurd de problem heye, ne di gelê Tirk de problem heye. Elê ji ber ku hikûmet bi hilbijartinan tê serî û hemwelatî jî divê metirsiyê de bin, ew xwe bi xwe berê millet dine riya şaş. Xwe bi xwe millet dixapênin û peyre dibe gel vêya naxwaz. Ev jî hîlekî mezin e. De em bi vê komxebatê çi dixwazin? Em dibe destkişandina çekan ji taraf PKK ev meseleyek cuda ye. Bi ew calan re bi rêveberê wan re hûn diaxivin, hûn bazariyê dikin, hûn çi dikin, çi şert û merca ji hev re dideynin. Bera gir bitefe, bera ev kuştin ji holê rabe, meseleya Kurd, bera ne bi kuştin û xwîn û hêstirên çava bêne bîra însana, bera ev ji holê rabe. Çünkü ev jî nahêle ku ev mesele çareser bibe. Heta şer û pevçûn û xwîn hebe, kuştin hebe, em nikarin vê meseleyê jî bi aqlî selîm têxine rojeva gel de, ev jî rastiyek e. Hûn çi dikin bikin. Ji bûna aşîtiya civakî çi lazim be wan gavan bavêjin. Lê xwe nexapênin dema ku PKK qediya, PKK dest ji çekan berda meseleya Kurd safî bû na. Meseleya Kurd ciyê xwe de ye, hê safî nebûye. Lazim e ev heq û ev hukuk bê tesîs kirin ji taraf dewletê ve. Vê komcivîna xwe mebesta me, gaya me ev e. Em dibe bere ev mesele jî têkeve rojeva dewlet û hikûmetê were, dewlet û hikûmet jî zanibe ku ev mesele ne meseleyek bi çekdariya rêxistina PKK vegirê daye. Ev mesele bi xwe heye. PKK tune ve jî heye, PKK hebe jî heye. Ji aliyê hikûmetê ve kes hatiye dawet kirin ji bo komxebatê deşdar bibin? Na ji aliyê rêveberiya hikûmetê ve wezaret ya naveroka bernamên ne ji vê re nemünasib e? Neve xwendiye bi rastî, lê hin siyasetmedarê got aniha jî di Ak Partiyê de siyaseta xwe didomînin, me wan davet kiriye, ew ji wê bên ya dilê xwe jî bêjin û pêşniyarî xwe jî wê pêşkêşî wê civatê bikin. Di vî warî de ew jî wê xebatê xwe bidine nîşandan. Her wekî serokê giştî Hekpereyê berê ew jî vexwendî, ew jî were axaftinekê bike. Cûr bi cûr. Siyasetmedar ji her hêla siyasî ve heta ji me hat me berfireh girt ku ji her hêla
جواتي و انسان تبري في كم خباتي ببن تاكو ام في بدنا نشاندان مسألة كرد نتني مسألة çapgırın Kurdaya. بله Mesele tamamı Kurdaya. Mesele Kurd ne mesele Kurdan bu xobtane mesele Arabanıji ya Türkanıji. Ev mesele metaba. Ger ev komcibin vek herimi bahata darxistin dibeko ji Iraqê ji İranê ji Sûrî jî beşdar bûn çêbûbûna wan jî temsîlkarê wan partiya jî wan saziyên sivîl jî hinek rewşenbîrê wan welatan jî wê tevlî vê xebatê bibûna lê îro me îktifa kir got tenê di navbeyna Tirkî de bin em xwe bi xwe ser vê meselê biaxivin yek belkî îstisnayeke wê ev e îro hûn dizanin golê Sûrî jî Beşar Esad cehemî çû yani ji welatê xwe terk kir zilma Baasê jî elhamdülillah bi dawî bû înşallah ew rojên tarî dîsa nevegerin lê îro Kurdên Sûrî jî bihêvîne ku ew jî bi awayekî aştiyane bi aramî ew jî heyata xwe bidomînin piştî rejima Esad ew jî bigîjne rehetiyekê û tevlî heqê xwe malûm e rêxistin û rêveberiya wir jî bi awayekî girêdayî PKK ve ye dema ku li Tirkî tişkî baş û qenc çêbû belkî bibe hêz û qewet ji wana re jî modelkî jî ew jî rêxistina wê derê jî mînak PKK dev ji faşîzma xwe berde her çi saziyên sivîl partiyên siyasî hebin di wir de karibe cî bigire û faaliyetê xwe bike û ne tenê bi çavekî çepgir li millet binhêrin millet cûr bi cûr herkes ku fikrê wî jê re ye lê bi awayekî aştiyane jiyana xwe bidomînin belkî ji bûna wan e jî bibe deriyekî xêrî ji ber wê yekê ji bûna nêrîna wan li vê meseleyê çi ye ji taraf Sûrî ve ji Kurdên Sûrî ve temsîlkarek wan jî hat ew jî bê beşdarî bername me bibe di vî warî de ev kom civîna me înşallah wê bixêr be. İnşallah. Dawiyê wê encamnameyekî derkeve rastî. Piştra yani tiştê ku ez texmîn dikim wê ev xebat biçe Ankarê jî ne? Yani ser wê hûnê bibin xebatên xwe bidomînin parlamentoyê. Ev jî heye piştî ku em ketin meclisa Tirkî de faaliyetê me heta niha ku me dikirin ne darî çav bûn îro darî çavin herkes çavê xwe bal dike guhê xwe dide me ka gelo evanan çi gotin çi kirin çi dibêjin pêşniyariya wan çi ne siyaseta wan çi ye bi rastî bala wan em dikişênin bal xwe ve îro em li Diyarbekirê bin dengê ku me ji Diyarbekirê bilind kir bawer bikim wê li Ankara jî bêhsandin wê dengê me çê wê derê tesîra wê jî wê gelek çê bibe di vê baweriyê de ne lê ev encamnama ku di komcivînê de derket em ê bela bikin tamamê partiyên siyasî, saziyên sivîl, wezaret û heta hikûmet û serokkomar bixwe. Belê. Meseleya Kurd dema ku em xeber didin em diçin tên û li Kanûna Esasî asê dibin. Yani ev jî ji bo Tirkiye serokkomar 20 salî zêdetir e li vê dewletê hukm dike û her demê jî vêya aniye ziman ji bo Tirkiye kanûneke esasî ya sivîl ya li gorî heqû mafê însanê hatibe damezrandin lazim e. Lêbelê heta anha belkî çend cara parlamentoyê vî warî de hinek xebatan kir çend madde jî serê hatine xeberdan em bêjin. Yani mesela kanûna esasî hûn çawa dibînin parlamento bi vî rengê xwe wê li serê çi dikar be xebat bike? Bi rastî dema ku îrade hebe daîma ev xebat encam dide. Lê her wek hûn jî dizanin ê ku tarîxa dîroka Cumhuriyetê ya Tirkî dinêre kanûna esasî yani destûra bingehîn
جبلي اختلال رشكري ببناتيا تشكر چه دميكو لشكر هاتيا دستاني سر حكومتي بقوتا خوي وان تشكا دستورا بنجهين كهرتيا يعني يك نو شكريا وخستيا روجا واجباتي روجا ودولتي حتى انها دستورا بنجهين يك السبيل جو طرف السبيل عند هات بين بيساندن مالسف شي نبي قسمت ابي امكانها ابي امكانها أودم راسته أودم بس إرادة لازمة لقاوا خبات دست بيمكن كاغلو براوي أنجام بدياننا براستي جبركو نيرين عن بارتيين سياسي جور بجور أم دبينن و أوجي خو أشكاله دكن خويا دكا كو احتمالا تشيكرنا دستورا بنجهين يكا نو يكا السبيل إيرو احتمالك هندكا نزيده يعني اللي يجبركوا احتمال نزيده ديسا امبان خبات لكن لازم من بكن دائما دروجه وتركي ده لازم ابهبه لورا آشيتيا جفاتيشي و پیشکتنا جفات و حکومت و دولت يجي تفجي بدستورا بنجهينه كالسيفيل ممكنه لازم دائما اب دروجه جفاتي دبي جفاكي دبي دروجه وحكومت و دولت دبيش دبي چه دبي دماكو ام دست بخباتين دستورا بنجهين بكن ام ياد لي خو بتباهي بيجن دبكو كس نبي علي كارما نبي حوالي ما ام نكار من الجم هفرون ام متنك بن فيسين در حق دستورا بنجهين ده جبروي اوي كس ياد لي خو راس نكار بيج و قوتنا ويش ترجيح هناك ايكو دلي تخواسكو اب دستورا بنجهين بدستورك سيفيل بيجو هراندن جنوبا بنويساندن ناخوازن يعني برخو بحرمين هكذا ايرو جوي دستورا بنجهين قالك هنا كيف خوش يعني لقور فكريات وذهنيات وانا چونكي ذهنيتك كماليست ايرو ايكو دستورا بنجهين روحي خداي كماليست رازينه هر شقاس او حكومات يبن بهيبينا دبي روجك هيك امجي ببنا حكومات اما حقي ذي ابدني بلي يعني او ناخذن بقهره لحكومات السريده قالك بارتيين سياسي وصازين سبيل وروشن بيريك و سبروجا في جواكي وفي حكومتي وفي دولتي دبنت بإله لازم أف دستورا بنجهين بيجوهارد لورا عشتيا جواكي بفي دستورا لا ممكن تهر كسي بكي يك رنگ تهر زمانكي قد خبكي تبي يك زمان وقوما تبت إنكار بكي تبي يك قوم أفا شينب وتبيجي هر كس وكا من لازمه سيكولار ما و بباوريا خو بعرف عادتي خو نهلك و دستورا بنجهين ده خو ببينا افيا چينب يعني عاليه مسلمانتيه بجي هر چقاس اف 23 سالك و اف حكومت اخ بارتي و پشترا سرکومارتیا کو اردوغان سریه بردوام دکه انسانی اولدار دیندار کدنا راحتیه كده لأف دستورا بنجهين دماكو حكومات بجوهرة ديسا او روجين طاري ممكن دكاكو ديسا بينا سبروي اوي لازمه هركز دبن تأميناتك مزن دبا داكو جخوا امين با حياة اخو امين با تاني سر مسألة كي مرفت كارب خبر بده مسألة تستري سر مخماندني آنها ند بن محافظة قانون أساسي بله راسته يعني بأمبيجن رزقنامه كي هاتية أمبيجن چاره سر كرن سبيرو دماكو أو فكريتو ذهنيتا
سال 1997 98 ورن ممكن أويد سبا قرن يعني أف دستورة بنجهين حق دوي حكومتك وظلم بكشي يعني شوتيك وها إيرو هي لازم أبقى أوايكي أف دستورة بنجهين جبني ذا بين بيساندن لجور باوريا في ملتي لجور جور بجور فرقيتين وجهه جدا بونا زمان و چاند و بگوهارتن هر کس خاطه ده ببینه ایرو دماکو از دستور بنگهین بنیرم از خاطه ده نبینم از چه بیشم اف دولت منه اف حکومت منه اف آل منه از چه بدلو جان جبو پیشکتنا في دولتي في حكومتي في جواكي ازي بخبط بله مثلا جوری دست پید که یک دیوار کی لوری داتینه دوی دست ندن برا یدین دیوار کی داتینه بر دوی دست ندن ویجی yani mesela hüda pari و قانون اساسی و مسئله سر هر سه ماده خالی اول هات روجه مسئله جی بدأ سیدا خبر سر خالا چارمین براستی هات روجه به براستی ونشی مدشو بینن ما پیشنیاری خو تکلیف نی خو و هیوی خوش دستور بنگهین اشکره نکریه. ارید برنامه پارتیا مد راست هاتی نویساندن دبن چارچوبه کده. لیجبر کو امجی نخوازن افخبات بحر ما و هناك شخورا نكنا مهنه و حنجد جبو آستنگیا درخن دوی واریده و وان خباتا بقیمت بکن ما هاد ليه خونا قلت بس ما بحثا خالا چارمين كر او جد بيتش اف خالي هرسي كي دسري ده و او پیش گوتنا دستورا بنگهين كو ايدئولوژي كان مجبور جهر هم ولاتيرا چما وند بي نممكنه بيگو هارتن تكليف اويجي نممكنه 20 سال بره 40 سال بره 5 سال بره 100 سال بره ايكو وانا نويساندنه بركي جبون وار روجا لگوری ذهنیت او افتش معقول به ایرو برکی ام بنویسن برکی وان خالا نبتباهی لب زیدهی برکی امجی یکو بنویسن مثلا پایتخت بونا انقره چه ایشه مجی خرابیه برا پایتخت انقره به آلا به دولت ایرو نها شکلی بلیه چه ایشه مجی خرابیه امجی امی بو شکلی بنویسن تا problem و پرسکری که ما دوی وارده تونه. لیچ ما ام به دماغ ما دستور که بنگهین جنوبه نویسان حقیقت تنه ام ذهنیت خواب سباروجه ده نسلا نو به گریدایی بمینن سبب چی؟ ایروج مرا لخوشیامت ام به دبیشن بلکه صبح اواناتش کی خوشتش خوردیتن. بله. اوی ویل جواتی بن او حیات آوایا او شرط و مرج ای وایا بلکه امرن چون پشتی کو امرن چه حقی مرواه کو ام دستو لنگی واجی گری بدن حتی نه دستو لنگی وام گریدن میجی واجی بجم دینن بله حقی ملیتن ام ما فيها قلت قیامتا قرابو دوی وارد براستی پارتیین سیاسی شی دمكن نويرك بله شافتر ساندي بونا هر چقاس حكومت جيبن ياد لي خو نكارن بيجن بله سروك مجلس جيبن جتزان ويجي بيرا دوی وارد گو هنك چوتي هنا دنويسه ده نيرينا في دستور بنگهين نراسته وككو ملت اخا في ملتي مالي دولتي حال بکی دولتی مالی ملته دیسا قیامت را بگو آها تجربه کدا پارید فکر قیام اشتنه بله دمان آبری هات ام چند دخن آبر بدن پیشرانی دیسا بدومینن د مثلا قانون اساسی دجی و د مثلا کرد دجی اف جیه کی گرینگ هیا مجارک مهم هیا مثلا زمان من سروی هنه کی خبر بدن دستور بنگهین ده نتنی اف سي خالين عولي ام لسري بحث وقال دكن ام لسري اعتراض وتنكيد خوتين زمان وان خالدين شي قالك تشتين نراستي دهنا
يعني حق ما في إنسانة ابن جهين لازم بشرط ومرج بين قبول كرن واشترف إنسانة وبين استعمال كرن لدهر أوايا ده استثناء دانينا تبري خد دي كد بي أبحق هي لبس ببي شرطي أس قبول ناكم لازم أوجي شحولي رابن زيدي بيستو شش خالان ده تشتيقو بيرام ده تبي أبحقيتها هي لبس ببي شرطي هاتشي نبو يعني حق ما فين إنساني ابن جهين لازم بشرط مرج تقبول بك تبي ورد قال لك براستي نقاش وقوتن بأوايكي وتيكا بروجاوا جواتي لي او كسيكو ناخوزن تبي وارد خبات بينا كرن و دستور ابن جهين نه جوهرتن هرتم بريغ انسان الدنا علي كيدن يعني ايكو دعوة دستور ابن جهين يك السبيل دكا تبي ابدجي جمهوريتنا تبي ابدجي دولتنا ابدجي اعلى دولتنا باوكي خركي دخابين بري خركي تدنا علي كدن شوفوناكو اف تشتكو ام قبول ناكن ونلاقي في ملته جتابي انسان دور بكن بري انسان دنا علي كدن كان جيب مجبورية هيك اب دستور من جهين بيجو هرتن ودستورك السبيل كو اب ملت لايق بشيره ولايق في ملتي با لازم شنو بين بيساندن وديار كرن مثلا زمان يعني مسألة كرد دماغ ام بحث كن جي جرينج بلكي سر زمان ده معرف خبر ده محقق مجاردن جهنا و بشعول ده بحث كر لبالي مثلا زمان جبركو روبرو ده روجوا ملته ده يعني زمان تجبير كرن قالوا بير بنبي خورا خبر نادن نكارن خبر بدن جبر في هناك تعداد زيادة ده دلي معرف لسر في امبيجن ده مكتبه ده درس بجارته هي هدا باريجي لچنجيا امبيجن بانل راست كر جبو هشياريه كي سر في مساله او حفظه في مهجي داويه جبو سري لي دانا في درس سر في وني بيجن كلام سري ده تخازن بيا بيجن بوي وسيله تماشاماني مرت اشتباره اشتي باباره از بانك الحموي عندكم او كسيكو زاروكيوا د مكتبه ناوینده يعني بتركي جرد بي اورتا اوقل پرورده یا خو دوام بکن از هیوی رجاج وادکم برای زاروکی خو بدنن درسی کردی لورا وزارت پروردهیه با اوایکی فرمی با اوایکی رسمی به خدمتی دده ای سال اونا ترجیح بکن و به از دخوازم زاروکی خو فیری زمان خو بکم زمان کورمانجی و زازاکی دماغو به ترجیح کر خسته بن قید مکتبه سالا پیشیا ما دولشی مجبوره ماموسته تعیین بکه جبونا کو اف درس بداین از بانک الحموی عندكم اهمال نکن برزارو که خو بدنا وان درسان ترجیح بکن لورا زمان ما املی خودی در نکبن کسلی خودی در نکبن ایرو عیب و شرمک مازنه کو ام تنی بدرسین بجارته خو مجول دکن مشغول دکن ام لسر بي ساكنين اف اصلا هري نزمه شو بنامه لازم زماني ما جوك زماني تركيب بزماني پروردهيه بهر اوي قيمت جرا هبه ل 20 سال بري كسي نوي رابو گو بي از كردم دولت خوش بني و قبول نتكرد كو از كردان ناس ناكم وانت تركن حتى هلبستين كرديجي كس نوي رابو المالاخ وبحوين ايرو سربست بويه بهر اوي جور بجور تشن خدمتين دولتي جي بكردي ايرو بريفه دچه دماكو همولاتي بخوازن لافنا بسن لازم امجي حول بدن تكبنا غيرتك غيرت نشان بدن جبونا زماني خو ام فيري زاروكي خو بكن ايرو ام دا اخبن دشتغلن مجهول دبن بزماني خو لدماكو زاروكي ما بزماني ما ناخبن خبر ندن مجهول نبن اب زمان وي هوندا انسان كي جو زماني خو هوندا كير شخصيته ناسنامه خوش هونداد
گر ام نخوازن سبروجه ما استقبال ما طاري بما لازم ام برزارك خو بدنا وان درسا هل بجيرن ببورین گازیه که وهاجی گلک جرام جوا سحکریه یعنی وها تيجوتن دبيجن يعني مثلا زمان جبوك زمان و زمان پروردهیه و هزی دتر سروی خبات بینه کرن و دایه دو چند درسه بجارته يعني ويا ام قبول ناكن ام هزي دتر دعوه حقيقه بكن ونفي شو هذا خوينين يعني بيجا براستي اما ذهنيتك ما هي وبيشي مجمرة بيجن وأدبي قاعدتك فقهية جي تبي أو تشتيقوا بالتفاهي دست نخه ما لازمة بالتفاهي ترك جيبك إيرو زمان كردي زمان پروردهية دولة دنا إيرو زمان كردي زمان فرمية نا تمام إيشو عملي منا بتركينا كردي تدهية نا استثناء هنا دو محكمة دا إيكو بيجي أز نكارم بتركي باخبم مدافع خو بكم از ورگرد خوازم ازی به کردی مدافع خو بکم جره امکان هست بله او کسی کو بیشه ازی کریم تحبسه ده کشام تحبسه ده یان خودی کی من تحبسه از خوازم به زمان خوب بیره با آخبم تیکیلیه دینم امکان جره هست او جه اف گاونی بچوکن درسين بجارتاش يك جوان قافايا بتشوكه لأن بيد بيجن أب إمكان دماكو هي أب فرصة وأب درفت إيرو تدستي مدى هي وقتيكو أم جدستي خو بردن أمي تشاوا بحثا پروردهية بكن بزماني خو أمي تشاوا دعوة زماني فرمي بكن لدولتك وزماني مجي بزماني فرمي دولتي دا إدارة دولتي دا بالشغل دولتي ذا أو زمانك جاري وقت تركي أمي شاو بيا دعوة بكن لازم بيشي تشتغل دستي مدى إمكان هي أمي خرطر بكن زيادة تر بكن دورة أمي دعوة واناجي بكن لو رأيرو السيستم التركي ده ماكو قال تشتكي نخوازه تنكاري بزوري بحكومتي بديكر يعني قرت بخوازي تشتكي ده بري حكومتي بري دولتي وقرين تشتكي لازمه قلويا بخوازه ايرو وقتيكو تدرسي بجارته ده جيت قيمه خو جي نعيني تبري خو نديه وتلخو خدي در نكبه ايوه چما دولت زمانه تبكي زمانه پروردهي و دماكو تخواست او بيچه و بكاكي دخواسه نای بیرا بریا بگا برکی ادبی 10 سال زیادتر سر چو هنگی اردوغان سرک وزیر و نسرک کمار بو جید پرسین دگو چما اب مسئله سرنخماندن صافی نابه هبا وجه بونا حکومت هر تش دسته وده چما ناکبه روژه و صافی ناکن برسباوی چه بو گو کاکیش بو ناوی درکتی قادا میدانا بحثا وکریه کی زورين المكرية جي طرف رايا قشتيبه تاكو ام قافان بافيجن ها هنگي تدي چالاكين در حق سرنخماندنه به چوا دست بكرن قال نرازيبون اخوا دوي وارد نشان دا و في خوستنه ببرفراهي نشان دا پایره هي بيرا سرنخماندن دولتی ده سربست هاته بردن هیوان دمه پاشی ده مکتب آتشی زاروف میکاریم سرنخماندی هر نمکتبی خو یعنی مبوس ملت بو ده مجلس ده خلق رای خو دا بونه گوتو اب وکیل ما شاند بو مجلس انقره ويجو مجلس آویتن کو اف سرنخماندیات ده دوی وارده تحقارات الدولة آمدك تسريل بر حكومات إدراكه إيشة الفرتنة دركة بحرة مرفقة وقتيش مجلس عابد يعني أفتي بيرا من أوها إذا ماكو أم دعوة قال لي خوبكن
ام زمانی خو خودی در نکبن ام هیامش دیروک هم تاریخ هم تو نبه هیامش چند ادبیات هم تو نبه نخو دعوا ما پوچو بالا بوشو بردایا بسلوغانا دعوا گلتی کرن قی نه دار لسر کوکا خوشیند به دماکو تیکلی اما و کوکا مجحب حاطب برین و اما تیکلی دیسا ندینن چینکن اما چاوا بیشن اما دعوا گلی خو بکن گر ام دعوا گلی خو دعوا زمانی خو دعوا كمن شوبيه خو دعوة أدبيات خو دعوة ديروك خو نكن ويترك ورن دعوة كلمة ما بكن لازم في ورد أمجي صميميتها خوجي نشان بدن كر برا أم دخوازن يانا أف قابني إيرو دستي مدى أم ناخوزن شدستي خو ورن أف 12 سال زيادة ترك و أف إمكان وزارة پروردهی ده مكتبة ده داية قلي كردا داية ديو بابي كردا داية زاروكي كردا لما بريق ونداي جمرة نبو يغم دزانين هذا بشا كردي هاتا بكرن بركي زيدي حزار جوان ما خورت ما بعشق وشبكة مزن بريق ودانا وان بشا باورنامه خجورت ستاندن هاتن الهيفيات هاين كرننا وزارة پروردهی دبي كاكس وان ترسان ترجيح ناكن چما امي وتعين بكن گلجی دماکو لوی دعوی خودی در نکبن و چوا چی با ما مستل هیویا تعیین کردنه درس لهویا زاروکان درس لهویا زاروکان و چوا چی با لازم ام ویش مندی خورد بکن گش بکن ویگا ام ویاد کن اف کامپانیا گو ایران بکن و پانلا بچالاکین لدروا لکوچو کولانا الميدانا والسرمديا جواكي تشتغو ام دكن ام دچنا مكتبه بمديريه پروردهيره ام تيكريه دينن ام دبي اصلنگيه جگلي مره درنخن بران ريبري مكتبه وان درساج زارو كما نوشيرن لورا اف برسكريكش يعني انها بله قالك ريبر ديو بافان هايدار ناكن سروان درسا وان پرسکریکن تکنیکی ون گلو دبن پارلمنتوی سری بیشن وزارت پروردهی تی خبردان ون فکری خود بیشن سروین مثلا بجارتنی لورا وکی کوگو هناك دار پیش لویج دگرن براستی هنگی وزیر پروردهی پشتی هل بجارتنی یا وکیلتی و بوستی بو چون سرداناوی دبرد اما بخوش رگود مقابل درسین بجارته جمره مهمه ام دخوازن گله ما بزمانی خو زمانی خو باخ و جبوناوی لازم زاروک شین ببن فری بی زمانی ببن ام دخوازن خودیتی لدرکبن و مدیریت خو تشویق بکن جبوان درسا و دفی وارد لازمه ام هیوی جو دکن مجارن ماموستیا ایگون تایم کن زیاده بکن اواجی گو چقاس طلب هبه یعنی دیو باف برای زاروکا بدنا بدر چند کس مراجعت من لگوری به و حوجداری در کبی حوری ام جه لگوری به امی ماموستیان تعیین بکن حتی بجی وزیر پروردهی خو گفت گو اف درسیم بجارتش خو فکری مبو از بخود وی وارد از خبتی ما من گوتیه برا اف زمان جی نینه جبیر کرن دیو بابی گو yani زمانی و نترکیبن برای کاربن زاروکه خو فری وی زمانی خو بکن و امجی وک وزارت پروردهی دوی وارد ام بخابتن اما مفسیان تعیین بکن فکر وی بو تقول فکرم بو چه از لی خودی در نکم لی اوجی عالیه خو دبی حتی دی باف ترجیح نکن زاروک وان درسان نخوازن تشتی گو طلب جیره تو نبه چما از ما مسته تعیین بکن وقتی گو ما مسته تعیین کرو درس نبه خونده کارت نبن از چی بومه از چی ما تعیین بکم وجه هرتش به هوا گریده ای براستی امجی دبی چه هشمندی لازم ام زیده بکن بله ویگا بار لسر ملی مایا بار لسر ملی دیو باوانا و امجی بانگ لوان دکن وان درسان ترجیح بکن زمانی و کیجان زمان به وی زمانی ترجیح بکن ایران تنه جبنا کرمانجی و زازاکی اب امکان نه جبنا
لازا جی او امکان هنه جبونا چرکزا جی او امکان هنه لی ام دبی کپیشی ام خودی تیل دخواه بکن و نه تنه جبونا درسیم بجارته اف کامپانیا ما و اف خبات ما لسر کو ام بالا قال خو بكشينا سر زمان داكو اوجي حشمندياوان زياده ببد در حق الزمان ده دمالا خودا جي ايشي خودا بحوالي خورا بكردي باخبن چي قاستي كلياوان بزماني وان هبه و شخصيتا وان شي گرو گش ببم دبي باوري بله درس دینی جیون در دخنه پیش وک سیر در صحیحات پیغمبر ما و درسیندن تماشاوانین مبرا ویج بزانبن درسین بجارت دماکو تین بجارتن درسین مهم یدن لوان تاثیر کی نای کرن یعنی درس وک ماتماتیکی وک درسی کو پیش روزه ده امتحان ده در تین پیش زاروق اویا تاثیر لوان نای کرن اتخازم دبي ورد هناك اگهداري جي بدم ما مصطفى عبد الرحمن كينجي بروفيسور دكتور ابجي شباطمانيه براستي خباتك جالك جرينج جالك بقيمه نبي ساندبو در حقي پروردهيه بدو زمانه مثال ش اوروبا انيو مثال ش افريقيا انيو مثال ش امريكا اني بو مثال ش عليه هلا استراليا واني بو قالك دولة زاروكا بدو زمانه پرورده دكن هم زماني خو هم زماني مشترك بهر دو زمانه دماكو درزين دستينن بهتر جير دبن بهتر زانست دواده چه دبه وکه گوتی گوتن لترکی تدی جبوناکو پیشیا زمان کردی بیگرتن دبی وقت دماکو دو زمان آخرین و هفشاش بکن و میجیل هف کبا فعمنا کن پیشکتنا و بدرنگی کبا او خباتی کو دانیه خویا دکه کو او دولتی کو هم بزمانه دایی که و هم جی بزمانه مشترک به هفره پروردهی استاندنه زودتر پیش کتنه و گلک دولت چی به شکلی پولیتیکای خوی پروردهی دمشینه بله پنج دقیقه مایه حوالی می رجی می قصد کن مسئله که مهم دنجی هیا تماشاوان هیجا براستی مسئله که جواکیه مثلا کمار برای اردوغان گو ام سال 2025 سالا مالباتی اعلان دکن چما پس کریکین گلک مهم هنه پیش مالباتی امروز واجه در تی پیش بلند و زارو کجمارا وان کم دبه هفدو بردان زیده دبن خباتا پارلمنتوی در حقیقی مسئله ده چیه ون انقره پارلمنتوی چی دبینن و پرسکری که وی چوا بیچاره سر کرن سری چوا لی بگرتن براستی اب تشتی گو نها بگا حکومت جه مشتکیه حکومت و دولت به دست خو برخو حرمان دیه بسالانه کو ام دبیشن ریوبریا دولتی پولیتیکا این حکومتی لازمه لگوری عرف و عادت جواتی بن جواکی بن نتنی لأوروبا و مثال جديد شما كو أوروبا تشيكري أمشي أميوان تقليد بكن بالتقليدان بنقها في جواكي بلا ولا كر إيرو ظهروك نكارن بزوج خورد خوازن بمرادي خو شاببن ليش آلية آبورية وش آلية دبارو إدارة و شخونا أمينن زواج ناد نبر شابخ و پیشیا حلالی هاتیه گرتن و پیشیا حرامی حتی تبی بس هاتیه بکر هم امد به عائله جماره مهمه مقدسه و تأمینات جواتیه جواکیه و همشی ام ریاکو دچه بال چه کرن و ساز کرنا عائله و ام اصلنگی زیده مازن دینه برو دبی از چه دبیجم تنبورام لچه دخه يو دماكو تلبر خو بحرميني مادام عائله اشترى مهمه وك حكومتي وك دولتي تدبيشي نفوسام زيدان نابه هو ديو باف يعني جنو مير زارو كان تشيدكن
هجمارا زاروكا كين بويا أبجي مطرسيك مزنا جبنا پیش روزا ما سبا روزا ما لازم خورت بزوجن ببنا خودی زارو اینا دماغو تبی خواست لازم تپیشیا بیجی بکه تپیشیا اینا بکه به پولیتیقای خوا به نیرینا خوا به هر آوای تپیشیا وان دگره و تدبی چما خورت نازوجن يعني قوتن وكرن نيكا حكومة دنها قال لك جارا مال سربي بانك الحكومة كريا ما قوتي بوليتيقا وشاشن ونجبونا اساس كرن ودوام كرن وقوي كرنا عائلة دخبتن بوليتيقا لدجي عائلنا و اوروبا شخورا كريا معلم ماموستا شري دانا بروا ونويادكن چه خیره و جواره هی لأوروبا شخو عائله نمایه زواج نمایه زارو چه ناکن و تدبی با عقل و از جواکا خو لپیش بخم و از عائله خورت بکم گشت بکن تی شواب يعني اف شوتيك زيدا مزنا البر حكومتي لي حتى انا حاجه تشتيقو امد بينن وان ناكوكي خو نديتنا امجد خوازن اب حكومات مادام دبي صاله 2025 صاله عائليه ام اهميه الدنا عائله برا خورت بزوجن ببنا خودي زارو لازم حكومه جي بيشيا خورتان فك كشو خورتي ما برا بحبره بزوجن او جي حياته تعمكش حياته اخو ببينن بحضور بن وبسعادات بن بصداقات حياة أخو بمشينن بمن أخو زارو هنجي أب جفاك شي بيجاش ببن هكذا حتى أي باي تبيجا از أهمية الدماء عائلة وتبون بطيخة بن جها عائلة ويشوا كوتنيت هالنسري لا ممكن يعني ماله مالا وابا يا وابرتر سر شبارات سر شبارنشين صاحب تماشاین هجا و هفته میوانی ما پارلمانتری هدا پاره یه باتمانه برای سرکان رمان مبوم پیرا درباری نجاری مسئله خبرده مسئله دروژه ده خبرده و کی کمگو داوی هفته جی کم خباته که هدا پاره هیه درباری مسئله کرده میوجی دنیزده تعقیب بکن حتی هفته کدن بمینند خیر و خوشیده امانت خدا